Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yarimo gusura Maroc kuri uyu wa kabiri, aho yari yagiye kuganira ku biheruka guhinduka mu bijyanye n'umubano wa gicuti mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru ya Afurika bishobora koroshya zimwe mu mpaka zimaze igihe kirekire mu karere. Muri Kongo imirwano ikaze irakomeje mu karere ka Rucuru mu burasirazuba bw'igihugu. Kongo ishinja u Rwanda kuba rushyigikiye inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe leta y'u Rwanda ibihakana. Igitutu mu by'ubukungu kiriyongera muri Sudani, aho abantu bafite ibibazo bishingiye ku izamuka ry'ibiciro, kandi ku baturage basanzwe imibereho iragenda irushaho gukomera. Inteko ishinga amategeko ya Ghana irasuzuma imisoro mishya ya 1.75% bikoreshwa n'amashanyarazi mu buryo buzwi nka e-levy. Ku kigereranyo, umusoro ushobora kuzatuma haboneka miliyoni 926 z'amadolari muri uyu mwaka wa 2022. Naho muri Kenya, Nzambi Mate, umwenjeniyerikazi w'imyaka 30, yifashisha plastike zajugunywe akazikoramo amatafari n'umucanga bikomeye, bihendutse kandi bitaremereye nk'ibikoze muri beto.